Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
inkosi ayingene nayo. Awuthula kumasebandleni. Siyabonga-ke imlalo nje sifikile. Sibonga ukuhamba kahle endleleni, kungabikho okuhluphayo nokukhathazayo. Okuncane hayi akukho lutho. Nathi-ke siyabonga-ke, sesicela ukuthi abazalwane bathathe iy'ndawo zabo ngoba manje sesiqhubeka nomsebenzi njengoba kubhaliwe nasemaphepheni. Siyabonga-ke. Amen. Ngiyabingelela-ke Nkosi yami nami bazalwane, ngibingelela uNkosi okuphezulu ibandla lonke lamabhethini egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Bazalwane-ke sizongena enkonzweni emfishane nje ngokuphuthumayo ngenxa yesikhathi bazalwane sesilimele-ke kangaka. Ngiyadabuka-ke abazalwane iy'tulo zi-empty, abazalwane baphumile kanti bese kukhulunyiwe ukuthi sekuzongena inkonzo. Amen bazalwane. Ngiyacela ugosa ababuyise abazalwane babuye bezinkonzweni bazalwane. Ugosa asithintele abazalwane babuye bezinkonzweni. Isikhathi sokugqoka siyeza bakithi, uzogqoka ngesikhathi esifanele. Thula-ke besebandleni ophethe uhlelo lwesikhathi samanje uzama phuzwayo. Ngiyacela-ke njengenkosi yami ukubambisana nabazalwane bengaphakathi kwendawo, ngibingelele-ke ney'hlobo zonke, ngibingelele ney'vakashi ey'khona ngaphakathi kwendawo. Inkosi yomusa-ke ithethelele. Amen. Thula-ke bazalwane, ngokuphuthumayo nje ngizongena ohlelweni. Ubaba wethu umfundisi uBiyela uyosihola-ke ngokuvulwa kwenkonzo ngeNkosi sihlangene. Amen.
Egameni likayise lelendodana lelikamoya oyingcwele uNkulunkulu munye uNkulunkulu Baba Somandla yise wenkosi yethu Jesu Kristu namhlanje silapha ekumaIsrayeli endaweni yaseMashushu sibonga Somandla usithwala ngey'ndlela zonke siqhamuka kuy'nkalo ngey'nkalo koselamandla sibonanga luthothe oba nathi nakho manje sivula inkonzo egameni lakho eliyingcwele sicela Nkosi usiphe umoya wakho engcwele uba usimise siqinise sisalungisele ukuphuma siye entabeni siyozwa amazwi esikhombisa nayo inkonzo sithi Nkosi yami egameni lakho elingcwele cela sivule Nkosi yami amazwi ezowathola bese siphilisa bese siqinisa noma tezinteketeke kodwa besithola amandla cela umoya wakho engcwele usembathe sande sinamandla esembethezi lomhlaba siyakhuleka oselamandla nakubo baholi abadala sikuyo indlela Nkosi yami behamba ngayo sicela Nkosi babe nathi basaqe iy'thunywa zonke asibe nathi koselamandla yebo kosenkingeni nasekuhlupheleni konke sizile emthonjeni wokuphila sicela ukuphila siphiliswe sihambe sisuthisiwe ngezilwakhe yiba nathi-ke Somandla namanje abadala nabancane abanye ngabanye uJesu Kristu lamandla inkosi yethu manje naphakathi amen.
ngokulandelana nje kwabo babufundisa ukhumalo uzosipha-ke izwi kule nkonzo namhlanje abazoshumayela-ke ubaba uMbatha nomengameli u-Anile kulanga besebandleni ngenxa yesikhathi-ke bazalwane usami ngiyacela nje impela 3 minutes kwabashumayelayo ngoba isikhathi sesihambile kakhulu bazalwane impela ngiqale kakhulu late seyishawe isikhathi ngiyacela nje-ke usami 3 minutes kwabazofakaza izwi ngibingelela bonke abaholi baba abangaphakathi, ngibingelele nebandla lonke, omama, obaba, ngibingelele nentsha. Amen. Usuku namhlanje ukukhuluma kwethu silangazelele khona sonke ukuthi sizozwa ukuthi konke njengoba sibuthene lapha sibuthene ngani. Amen. Kuzothi labo abaphethe amabhayibheli bazokulandela lapha ngokukaLuka 23 kanti ivesi soqala lapha ku-26 sigcine lapha ku-31. Amen. Noma ngehlelwa kudlala isikhathi bakwethu njobe sefile umphathi wohlelo ukuthi isikhathi sesiphelile. Amen. Sizofunda nje lapha uLuka 23 kanti ivesi soqala lapha ku-26 sigcine lapha ku-31. uJesu esiphambanweni isihloko sakho 26. Kwathi bebuka naye behamba uSimoni waseKhurini evela endle bamthwesa isiphambano ukuba asithwale emva kukaJesu. Wamlandela isixuku esikhulu sabantu, kukhona nabesifazane ababemkhalela bemlilela. Kepha uJesu ephendukela kubo wathi, madodakazi aseJerusalema, ningangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu, ngokuba bhekani kuyeza izinsuku abayakusho ngazo ukuthi zibusisiwe izinyumba nezizalo ezingazalanga namabele angancelisanga. Khona bayakuqala ukuthi ezitabeni welani phezu kwethu nasemagangeni sisibekeleni. 31. Ngokuba uma benza lokho ebuthini oluhlaza kuyakwenziwani owomileyo na? Amen. Nakho-ke amazwi bazalwane akhulunywa uJesu esesiphambanweni, kodwa manje uthi uJesu makubonakala isixuku esikhulu, kodwa manje uthi mayephendukela kubo uthi, ningangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu. Amen. Ongathi njengoba silapha nje singayikhalela, kodwa nomunye ebesekhalela nabantwana bakhe. Amen. Ngithanda lapha ekugcineni mayethi ngokuba uma benza lokho emthini oluhlaza kuyakwenziwani owomileyo na? Amen. Yilawo mazwi nami engithi angiwafunde njengoba umphathi wohlelo eseshilo, kodwa manje ngempela le ndodana yomuntu mangabe isiyolele esiphambanweni ayikhathazekile yona, ayizwa buhlungu, ayizwa lutho, ngoba yona isizinikele ukuthi mangabe kuvela izwi lengithi ngizakuthuma bani, uthi thuma mina Nkosi yami. Amen. Namhlanje naye sizothi namhlanje mangabe inkosi isibethelwa esiphambanweni, ongathi nathi sibonakala sibhinza ukuthi
konje manje inkosi isibethelwa esiphambalweni thina sikuphi amen lapho baba wethu okade ekhuluma ngawo ukuthi uJesu wathi kakhulu bafundi bakhe nabantwana kakhulu ukuthi ningasangikhaleli mina zikhaleleni mina kuphela kanye nabantwana benu amen kakhulu ke siyazi ukuthi ngalezi nsuku ezinzima kakhulu naye uqobo lwakhe wayekusho nje lokhu esebhekene nesikhathi owayesebhekene naso ngaleso sikhathi ingakho wayeseyinikela nje ukuthi bengabe besamkhalela yena kepha abayikhalele bona uqobo nabantwana babo namanje ke yiso lesi sikhathi okufanele ukuthi ngaso nathi uqobo sikhalele ngempela ngoba siyazi ukuthi nathi sisesifica yiwo lawo mazwi nami engifakazayo amen Musa ashikazi bathandekayo bakaNkulunkulu ngale mini ngizwa makuthiwa ngikhulume kukhona izinto engizozithinteka kimi ngoba siyapha njena kungenxa yami nawe kungezono zethu kuzochitheka igazi lengane yomuntu thula mabesebandleni ezine sesiphambanweni manje na ngoba bayamkhafulela benza konke thula mabesebandleni abanye bathi hey lo muntu uhlakaniphe kakhulu wathi angadilizi igawoto alakhe ngey'nsuku ey'ntathu thula mabesebandleni hey bambiza ngakho konke isithuli into yomuntu hey thula mabesebandleni ngoba siyabona ukuthi kuyafezeka manje njengoba nje sebelungise esiphambanweni ngiyathanda
lapha 27 kwababemlandela isixuku kwakukhona nabesifazane kukhona nonina umazala njoba ningonozala nje nathi singonozala thule mabesebandleni hey wathwala kanzima uMaria ekhola ngengane yakhe thule mabesebandleni sengathi kini bomama nakithi ungakhona nebeza ngokuba uJesu ufa njena ngamacala ethu thula mabesebandleni babemlandela bembulala unina uyabheka ukuthi nayi ingane yami iyabulawa uthi zikhaleleni nina ningangikhaleli mina sengathi ngabe bazalwana nawe nami ngingayikhalela ngoba kulesi sikhathi samanje na njoba kunjena njena ey'nganeni zethu thula mabesebandleni into nonakele kungezono zethu kungezono nathi ingane zethu thula mabesebandleni ziwela kuzo zonke izinto ngenxa yethu ngenxa yokona kwethu ngenxa yamacala ethu thula mabesebandleni kodwa mayithi ngathi ngiyayikhalela nina ngangikhalela mina zikhalela nina nami ngiyayikhalela sengathi nawe ungayikhalela uthi noma ufika uyikhalele ubhekisa enganeni zakho ubhekisa nasemndenini wakho ukuthi kodwa kungenzeki mina mama ngibe umkhapheli. Amen. Sendiwe izwi ngoba nami ngisuka entabeni ngisuka kuzo bakithi ngadela nje nokulala ukulala ke kumnandi kangaka amen bazalwane ngathatha leli thuba nami ngathi ngaleli langa namhlanje manxa inkosi uJesu izawulenga emthini ilengela mina ilengela nawe engathi nami ngingaba sesixubeni haleluya bazalwane ngoba ke lathi iBhayibheli kwakukhona ixuku lithi uma bemthatha sebehamba naye kodwa kwakukhona ixuku haleluya manje ke ixuku wakhulunywa ngazo ngabe kwakukhona isixuku esasinoJesu noma esasisesayidini kaJesu kumbe noma kwakukhona isixuku esasimkhaphela haleluya bazalwane manje ke uNkulunkulu emuhle nami ngiyathanda namhlanje ngoba ngidelile bakithi ngazofika kule ndawo yasemashushu ukuthi uNkulunkulu engathi angisiza nami ngibe sesixukwini esasihamba kunye noJesu haleluya ngoba lithi iBhayibheli uthe mayiselenisa kodwa kwakukhona izelelesi ezayingeniswa nayo haleluya bazalwane ngiyakafunda iBhayibheli ngelinye ilanga laphana encwadini yezenzo haleluya bazalwane izenzo 3 bathi iBhayibheli ngelinye ilanga kwakukhona amadoda amabili ayekhuphuka ngelinye ilanga ekhuphukela ethempelini ngelanga lokukhuleka haleluya lithi kwakukhona umkhosi wokukhuleka haleluya bazalwane ngithanda ke malithi besakhuphuka bekhuphukela ethempelini lithi iBhayibheli kodwa kwakukhona indoda ihlala ngasemnyango haleluya lithi lindele abangenayo noma bese ekukhulekeni noma abeze ngehoka lokukhuleka emkhulekweni lithi iBhayibheli le ndoda yayihlala ngasemnyango ngenxa ngoba yayilindele abadlulayo noma bazongena ethempelini ebesiyakhangeza haleluya bazalwane lithi iBhayibheli le ndoda yayisihlohla noma kusukela ezalweni kwayo haleluya bazalwane lithi iBhayibheli uqhamujo uJohane benoPetro nabo banyukele ethempelini bazongena haleluya ngoba bonke babengena ethempelini babedlula beyiphangeze haleluya ngoba yenzeni isandla iphangeze haleluya bazalwane manje ke ithi indaba uPetro benoJohane bezongena ethempelini bayayibuza ukuthi ngabe umhlalele lapha na haleluya bazalwane ithi indoda uthi uPetro benoJohane yasinalo ibhokisi lesiliva kodwa esinapho sikupha khona haleluya haleluya bazalwane ngithanda indaba ke manje banyukele ethempelini nje ngehora lokukhuleka enhlizweni zabo nasengqondweni zabo babengenapho okunye kodwa kwakusemqondweni wabo bakukhuleka haleluya bazalwane
bazalwane bawuphumana noJesu haleluya bazalwane baphumele ethempelini ngoba babefuna ukuphumana noJesu haleluya Amen.
isikhathi sokuhleba ngiyahlalelana ukuthi inkosi nange ithi uthola amakhasi ilezo sizo umuntu okhethe ukholo ukholo lithi uma usukhona umuntu ekijeni yokholo ayekaphinde ngaphansi usukhona awuhlule uthola mayijikize sijika sithi siyaqala wena Jesu sikukhayela nawe isikhathi iyasimaza kakhulu ngoba size lapha nje sizodumisa manje uma sisathi siyadumisa singena ezwini ebese isikhathi siba sincane bazalwane ngicabanga ukuthi sonke lapha nje mase sifundiwe izwi akekho ongafuna ukuyisikela amen bazalwane manje inkosi yami siyabonga kakhulu siyabonga bazalwane siyabonga abaholi bethu esebesiholile ngezwi osiyami kwamnandi kakhulu ukuthula kwesibandleni sizocela ke ubaba umvangeli uNkomonde azivaleleke osiyami ngomkhuleko lenkundla ukuthula ke abesibandleni emva kwalokho bazalwane siyabe sesithuma-ke sesigoba sekuyiwa entabeni enkonzweni yethu yasentabeni bathi abaholi-ke impela ngo-past 12 iyaqala inkonzo ngela endlini sekuthunywa sekuyiwe entabeni yilokho-ke inkosi-ke iyothethelela amen baba wethu umvangeli uNkomonde uyosihola ngomkhuleko omkhulu uyosihola ngomkhuleko Baba omuhle baba omdala wayokhona nasekuqaleni babonule sibonga kusolule uma sekhona kusolule phambi komthuzela sinethemba ke negunya kusolule uhlale yithi nathi sihlale kuwe baba nomusa ngoJesu Kristu kuzulu phakathi